tani panas mikir kita mulu pakai sabar usaha maskeran toko itu lebih aja. Panas pulang usaha mulai dilarang rokok larang kopi larang telung benang rasanya lelas bulan niko ngadepi jaman sanonto letiring tanik mangken niko lakona sara oleh leso rasa aduh, arah pedari ah. Aduh, ya Allah, arah pedari ah. Aduh, aduh. Aduh, aduh, ada apa tengen-tengan deh ya? Aduh, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aduh, pola aja entar kon makin dulu gebur ora ya, tak kuat sakit, aduh, aduh, aduh. Kok entar kah? Tak kuat sakit. Aduh. Arasa culpa tengan.
tak sopan make, ken tak kuat tengen-tengan make. Aduh. Marbit lagi ya make. Ana pesambian. Tahun ning make. Peti kuat kini ka tengen-tengan make. Toko apan-rapan make. Pulang kibur labu temur dalem ka dinten make. Ngereng make, tak kuat make. Oh, sapaneke engki. Ngareng engki kilo, engki kilo. Bulan ni kak kirit-wirit na kita lestarikan tahun sekoni. Leki. Oh ingki make, dulian make, celem trollem make, tengen-tengan ras colpak make. Aduh. Al-Fatihah. Wow. Wah, makai marang seburung. Wow. Penggunana pesambian. Gula kiura lastaran hirang kase timur dalem nika Pak. Takasaleo soko nika. Rasana kesambian katina apa nih kak? Tahun ning make mulai di soko nika ajar geleje sampai kanto nika. Tahun gimana ka tengen-tengan tembus ka anu nika. Yado nika. Mungkin dulu ki emon tutakin anu bigula teko ki. Bulan rasa nyunguronyo tipe gula tak kuat make. Dulu gepur. Ki. Aduh ya Allah. Oh saya nih kak enom dulu. Nih kak lestari wasengin bi gula ki buru. Ngambri berokan gula gelum. Tarang ko mau ngocur gula ki. Eki tak napa. Kenta kuat nika. Tare baga antok gula sawa kana. Etek ko bi gula. Jak ki. Lan nika. Ini kak panas celep sampean. Karo geger. Berarti kanto nikah. Ki buru se abrian nih kayak kanto. Kanto pa ako geger nikah tenang. Apa nikah? Kayak kalau sampean sampai berang debak ke atas. Takut debak ke bersele berempian buah jantak baru benapa nak karo nikah. Pas sampai debak ke muan ampian ku tak bahagia gerandong. Sikel kita bilang. Saya ampian ni kenapang pula gitu. Bigule tek ku takut debak ke cewek cina. Pah buru ke dia ada karo pah debak ke ler-ler nikah takut pah madua. Bahaya jangan jino oke. Tuli. Saya napang kulit sampean. Oke. Aduh. Terus napang. Terus. Kamu sakit kantong. Oke. Tengen-tengan nih kak. Apa? Bang. Nih sampai debak kebun atas nih kemudian po. Anton sekone serapa kamu anam nih. Panas nih kak empian selajin nih kak kengcek saran nih kak emak empian kan nih kak tak salah nih kak keng dulu ki mak busa lomu somur kak rompian selabu ki Oke. Kita boleh cara kasa. oke keng dulu kak ambas saya kanan apa saya kacer nih kak Sekanan mage. saya kanto ki Kanan mage. saya kanto Oke. maka ini tegur ni kempian benih karo keng ta boleh cok beri empian deka. Ni kesambian sambil rok torok na ni kempian. Ken kelu. Aduh. Jika aja ki. Oke mage. Boleh penambahin nih kata aman dengan guyan nika polan kempian nika kok sampai cek saran. Oke, Karena gue bereng kata setas nika ampun bian. Tahu sampai debak kemana bereng nika. Ken kelu. Cek kulian ki? Oke mage. Apa? Cek saran sampean nika sampai tak metong. Cambur ban kolek nika. Cek lukis larolaran mage. Tan kuliah di Indes nika.
Kan Kak Anton sakit ki. Oke make. Pegalino mbian nika. Nika bi gula sakitan bae nika kemarin ya. Mungkin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Cak guli. Tok ular kentok maren. Ini Kak gembereng goreng na cekak katanan gula berarti ini kenoro pun. Aku oleh dia make. Oleh dia lagi. Oke. Iki keng bakun bereng nih Kak mbian. Dia kenangin make. Aduh. Pastar make. Iki 7 insyaallah. Oleh bendenan make. Katina apa sampean nih? Oleh saya. Alhamdulillah make. Mungkin burunya ngoronyo mulai dibebe nih make. Ngoronyo sampai kelir-belir nikah. Ken oleh bendenan di sampean ki buru sebae tampo terakhir ka sesekis lukis laro-laran karo. Ken kelu. Bi gulu bi terawang. Pola pas maren berdebat dengki. Oke make. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebungna apa nih kamu? Dan tak ngerti lah nih kak robo dulu. Kamu berdua. Robo mang. Mungkin ini kayak dalam mengkarkar. Tak anteng nih kamu. Oh, nikah, empian sebereng nikah, empian selabu gila isomor kasa, minta bek sabek lulur. Oke. Anak pak minta bek sabek lulur karena empian tak mana dulur mangkana perang. Jadi jenah pri bek sabek lulur ya kasa. Makle sampian nikah, napa ki? Can mangkenan kak roa glowing, warm fire. Dari mana sampean nih kak? Paham ki? Oke. Saya nggak sudah lakonin. Makle sampean kita jangan koton. Makle beres nih kemudian saya berurat. Saya nggak sudah lakonin. Di sini ke karo. Ongki make. Tikel uli kasaki. Oke. Ki matotok saya raman kasa. Oke. Abah, tak ada habis. Yo tangga make baku kita matil kasa make. Tak oleh terus ya. Kita dapat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hore, aku hidup.